Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 62 oku Mukama ari obuhungiro bwitu ebiro byona. Aha mukuru w'abeshongozi omuringo gwa Yedusuni. Zaaburi ya Dawudi. Amagara ganje gacurera nigategereza Ruhanga wenka ow'okujuna kwanje kurugaho. We wenka niwe rukiri rwanje kandi okujunwa kwanje niwe rugo rwanje orugumire tinditengyeta munonga. Muryahisiahi okujumbuka n'omuntu ngu mukwatanise mumwite nk'ekisiika kibogami nk'orugo orurikugogoma kugwa. Enaama ei bagira n'emwe yonka nikwo kumwiha aha bukuru bwe. Bashemererwe ebishuba bashabira abantu omugisha n'akanwa kaabo konka omunda nibabakyena. Sera. Amagara ganje gacurera nigategereza Ruhanga wenka ahakuba niwe amasiko ganje garugaho. We wenka niwe rukiri rwanje kandi okujunwa kwanje niwe rugo rwanje orugumire tinditengyeta. Okujunwa kwanje n'ekitiinisa kyanje biri ahari Ruhanga. Ruhanga niwe rukiri rwanje rw'amaani kandi obuhungiro bwanje. Imwe abantu mumwesige buri kanya mumugambire byona mumare omukashansha. Ruhanga n'obuhungiro bwitu. Sera. Abantu abatiine ekitiinisa baba omwisyo kwonka n'abiine ekitiinisa n'obusha ko bateebwa aha minzaani ebayimusya boona hamwe banguhi okukira omwisyo. Mutaryesiga okuhata abandi mutarigira amasiko ga busha aha kunyaga. Eitungo kuririkanya mutaritaho omutima. Ruhanga akagamba rimwe nakihurira kabiri ko obushoborozi buri obwa Ruhanga kandi kuba embabazi ziri ezaawe ayi Mukama ahakuba ozimurira omuntu weena ebishemereire ebi yakozere.